Amahoro y'Imana aba namwe inshuti z'umusaraba. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi ndugu za msalaba. Ndi Profete Mukristo Richard ugarutse nanone. Ni Profete Mukristo Richard tuko pamoja tena. Ndakwakiriye muri kino kiganiro igihe cy'Imana. Ninakupokea kwa mazungumzo muda wa Mungu. Imana iguhumugisha kandi Imana ikugirire neza. Mungu akubariki pia kutendee vema. No mwanya nafashe kujya tujye dusengana buri mu gatondo. Ni muda tumeshika ili tuongee pamoja asubuhi. Turi kubona abantu Imana ibagire neza kandi batabara. Ni wengi Mungu anatendea vema na anawasaidia. Kandi nawe Imana yashobora kuba yakugira neza hamwe n'iri sengesho. Pia na wewe Mungu anajiandaa kutendea vema kwenye haya maombi. Ndakwakiriye kugira ngo dusengane Imana. Ninakupokea ili tuombe pamoja. Hari ijambo nshaka kugira ngo dusengeremo riri mu kuvayo ibice byaho 22. Ni neno fupi tutaombea iko katika kitabu cha Kutoka 22:17. Umurongo waho wa 17. Mstari wa 17. Imana rero ibaho umugisha. Acha Mungu awabariki. Haravuze ngo umurozikazi ntuzumwemerere kwabaho. Inasema mchawi usimkubalie kwamba ataishi. Niki kintu nshaka kugira ngo tuvugeho gatoya. Ili niyo neno nataka tuongelee. Aya na amategeko Imana yaririmo iraha Mose. Hizi ni amri Mungu amempa Mose. Ariko Imana igeze ku murozikazi iravuga ngo ntimuze mumwemerere kwabaho. Mungu alipofika kwa habari za mchawi alimwambia usikubali aishi. Hejuru muri kino gice cya 22 hagaragaza ibindi bihano bihari. Ukipanda ku mstari wa 22 inaonekana kuna malipo ipo. Ariko bigeze ahanga ku murozikazi biza kuza guhindura isura. Lakini ilipofika kwa habari ya mchawi imegeuza mambo. Imana ntiyavuga ngo muzamubatize. Mungu akusema batiza huyo mchawi. Imana ntiyavuga ngo muzamwigisha hinduke. Akusema mshauri ili abadilike. Imana itanga itegeko iravuga ngo muzamwice apfe aveho. Mungu ameruhusu kwa kinywa chake muweni atoke duniani. Hari impamvu zigeraho muri zitatu zatumye Imana itanga itegeko. Kuna sababu ya aina tatu Mungu ametoa hii amri. Icyambere cyatumye Imana ivuga yuko umurozi atagomba kubaho. Cha kwanza Mungu ameruhusu mchawi asiishi. Umurozi ajya hindura gahunda y'Imana. Mchawi mara nyingi huwa anabadilisha programs za Mungu. Icya kabiri cyatumye Imana ivuga ngo umurozi ntakabeho. Ya pili Mungu ameongelea mchawi asiishi. Ntabwo bijya bishoboka ko umurozi ashobora kwihana. Haiwezekani mchawi atubu. Numvisha abantu bihana ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi ariko nta muntu ndumva yihanye ko yaroze umuntu. Tangu natumikia Mungu nasikia kila mtu anatubu ila mchawi sijawahi sikia ana. Hanyuma rero hari abarozi bamaze igihe hafi yawe. Kuna wachawi wana siku karibu yako. Bazengereje ubuzima bwawe. Wamesumbua maisha yako. Uyu munsi ndashaka kugira ngo dusengane nawe. Siku ya leo nataka tuombe. Turashaka kurwana n'imbaraga z'abarozi. Tunataka tupigane na nguvu za kichawi. Birashoboka ko umuntu ashobora kubaka ibintu imyaka 10. Inawezekana mtu anaweza akapanga mipango na kujenga hata miaka 10. Umunsi umwe bya bintu bikarangira. Lakini kwa siku moja mipango ikabadilika. Birashoboka ko umuntu ashobora kubaka ibintu igihe kinini cyane. Inawezekana mtu anaweza kajenga muda mrefu sana. Umunsi umwe bya bintu bikarangira. Lakini kwa siku moja mambo yakabadilika. Kubera imbaraga z'umurozi. Kwa sababu ya uchawi. None iyi saha sinzi kibazo ufite. Kwa huyu muda sijui tatizo. Ariko kirashobora kuba kiva ku murozi. Lakini inawezekana inatoka kwa hali ya uchawi. Ndashaka kugira ngo rero dusengane Imana. Ninataka tuombe pamoja Mungu. Kimwe mu bintu bituma umurozi akomeza kwidegembya. Moja inasababisha mchawi anapata uhuru. Nuko dukomeza kumureka akabaho. Ni kwa sababu tunamwachia uhuru. Tugiye gusenga Imana rero. Tunataka tuombe Mungu. Birashoboka ko warozwe. Inawezekana umerogwa. Birashoboka ko uri mu buzima bumeze nabi. Inawezekana uko katika maisha magumu. Birashoboka ko hari ibintu byawe byanze. Inawezekana kuna mambo yako yamekataa. Tugiye gusenga n'Imana. Tunataka tuombe pamoja Mungu. Niba hari umurozi bahagaze ku bintu byawe biveho. Kama kuna mchawi amethubutu kugusa maisha yako. Niba hari umurozi bahagaze ku rugo rwawe ruveho. Kama kuna mchawi amegusa ujumba wako atu. Niba hari umurozi bahagaze ku bana have. Kama kuna mchawi amegusa watoto wako achi. Niba hari umurozi bahagaze kuri konti yawe yiveho. Kama kuna mchawi amegusa account yako awachi. Niba hari umurozi bahagaze ku iterambere ryawe have. Kama kuna mchawi amegusa maendeleo yako awachi. Ngiye kugusengera Imana. Ninataka nikuombe Mungu. Ndagira ngo aho uri urambike ikiganza ku mutima wawe. Ninakuambia mali ulipoweka mkono wako kwenye. Dufatanye gusenga iri sengesho. Tuombe pamoja hii maombi. Reka ngusengere. Acha nikuombe. Mana iri mu ijuru kandi Imana ikomeye. Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu. Ndasengeye mwene data mushiki wanyu nteza amatwi. Ninaombea ndugu yangu, dada yangu ambaye ananisikia. Yahuye n'iki kibazo cy'umurozi. Amekutana na matatizo ya kichawi. Umurozi yamubujije uburyo. Chawi yamemkosesha amani. Yamubujije amahemu. Amemkosesha sehemu ya. Yamubujije iterambere. Amemkosesha maendeleo.
leo yahagurukiye urugo rwe, amesimamia nyumba yake. ndasenza aka kanya Ninaomba kwa muda huu kugira ngo imbaraga zawe zikore igitangaza. ili nguvu zako zitende muujiza. Izi mbaraga z'umurozi ndazivuguruje. Nguvu za kichawi ninaziapisa. Uyu urwaye kubera amarozi, huyu mgonjwa kwa sababu ya uchawi, ndamusengeye kugira ngo umukize Mana. ninamwombea ili mponye Mungu mzima. Uyu ufite iki kibazo kindi kubera umurozi, huyu ambana matatizo tofauti kwa ndagikuyeho mu izina rya Yesu. ninaitoa kwa jina la Yesu. Reka imbaraga zawe zikore igitangaza, acha nguvu zako zitende ubushobozi bwawe bugaragare. nguvu zako Ni zizire mu izina rya Yesu Kristo tujambaje. tujambaje. la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Amen. Ndatangaza gukira, ninakiri kupona, ndakubwira ko Imana igutabaye, ninakwambia kwamba Mungu igukijije uwo murozi. tena anakuponya na huyu mchawi. Ukeneye ko tuvugana kuri telefone, Tuongee kwenye simu, nimero zanjye ngizo kuri telefone, namba yangu ni hiyo kwenye simu. hanyuma wankurikira no kuri YouTube Utanifuata hata kwenye YouTube cyangwa kuri Facebook. ama hata kwenye Facebook. Iyi video yirungikira abantu bose ufite kuri WhatsApp, hii video tumia watu wote ambao kunao kwa ndetse no mu magroupe, hata kwenye magroup. urabumfashije igikorwa cy'Imana. Utakuna nisaidia kazi ya Imana nawe iraguha umugisha. acha Mungu na wakubariki. Shalom shalom. Shalom shalom.